ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикои ҳамешагии канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми дур аз ватан, мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 7 апрели соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Имрӯз навормон мошина меша бардоро. Дар навори имрӯза чи ай? Opel Astra F ҳастай бардоро. Daewoo Nexia аст. ВАЗ 2107, BMW 5 Series, M5, 3 Series бардоро. Хулос ҳар гуна мошина ҳастай. Як тайга спринтери мусофиркашӣ аст. Фукуси хитона бинависен дар канали мо. Мақсад аз кадом маркаи мошин дар кор боша, насиб боша дар навори оянда пешкаштон мекунам. Бардоро барои реклама кардан метавонед ки ба мо муроҷиат намоед. WhatsApp мо марҳамат, занг занед. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Дӯстон, мегзарем ба эълони яками имрӯзамон. Комментария зиёд шид ки ҳамин гурӯзавои бордар дига намон. Охир бордар ма ай пишти ҳамин гурӯзавое ки мақсад мемонам, ҳам бардорои ғариб давоса фоида мебинанд, ҳам мада маблағ меспарам бардоро. Аз ҳамин сабаб хоҳишмандам ки нисбати ҳамин чӣ гапҳои ганда нанависонед. Спринтери мусофиркашӣ 2012 сол дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Шараф мега. Сини Қолинзавод. Касе ки аз ноҳияи Рӯдакӣ бошад, ира аллакай азёд медонад. Мақсад ҳамин спринтери мусофиркашӣ даҳам тарафай. Моторш мотори Мерседесай бардоро. Солиш 2012 кӯҳна нестай. Барои мусофир барои яне ки аз Кӯлоб ба Душанбе, аз Душанбе ба Кӯлоб, мақсад барои ҳамин инсонон бисёртар зарурайда. Коробкаи механика 6 скорсай бардоро. 80 000 сомони нархи спринтер. Ихели нарх шумо намеёбед. Плюс и чиай? Плюс и боз як солаи дигар ҳуҷҷат дорад. Салонш бад нестай. Аллакай ба худтон маълум, бисёртар мусофир мебара. ҳам бо мақсад шумо бисёртар сум кор мекунед бардоро. Чанқе ки ҷош бисёр боша, мусофир ки зиёд бор кардем бардоро, ҳам қадар фоидаи зиёдтар мемонад шумода. Мақсад мошин хубай. Документу 100% проблема намешава. Марҳамат, акада занг бизанед. Рақаму 972 36 84 48 WhatsApp дора. Аз номи канали мо занг бизанед бардоро. Амин нархи 80 000 охирон шай дига арзон намекуна, мега акамон. Дим элон мегзарем дӯстон. Элон димон чия? Як тайга аз Раиф ба мо равон кардан дар шаҳри Ваҳдат. 10000 май солаш дӯстон. Коробкаш механика. Бензин плюс газ. Аби моторши як 8 бардо. Изри зиёд хатои электронӣ шидааст. 41000 сомони нархи мошина гуфтасе. Бо касе ки аз номи канали мо занг мезана ё ки рафта мошина аз назди мебина, бо иншоалла ки ячи арзон мекунем мета мега. 10000 май сош бардро. Ами Opel бечка 10000. Хулас номро шамондагим 909 44 97 97. ҳам WhatsApp дорад, ба ҳамдастӣ марҳамат занг бизанед. 6-7 моҳи дига ҳуҷҷат дора, утилизатсия кардагӣ, балнош дар ҳисоби миёна. Рангаш баклаҷон бардоро. Хадовешам чётка кайга, мақсад проблема намешавад. Элони сеи мегзарем дӯстон. Як тайга аз Раиф солиш 1998 дар шаҳри Душанбе. Хай солиш бардоро. Назар ба пештаре ки мошина ба пешкаштон кардам, ба о 2 сол майдатар. Калонтар гуфтаем. Дар Душанбе 40000 нархи мошина гуфтисан. Бензини газ, аби моторш як шаши оддӣ, коробкаш механика. Рақам 987 77 74 73 дӯстон WhatsApp ба ҳам дасти ака. Утилизатсия дорад. Моторша бинем бардоро ҳам тозае ки дига. Ҳуҷҷаташ боз солона, хадовоиш тупча вапши. Чашкош заводской, мақсад варид надора, коробкаш зури бадай. Конкретни харидоро марҳамат занг бизанед, мега омада аз назди бинед, чилдата бо муомила мекунем. Элони чорум мегзарем дӯстон. Як тайга аз Раиф дар шаҳри Душанбе. Бози нархша бугумтон шояд ки боваритон наёбад бардоро. Неки солиш 1993. Дар Душанбе 15000 нархи хеҷи бека гуфтисан. Мақсад
гази бензин бардро аби моторш як шаши оддӣ иҷаш хай салон ша бахтон аллакай маълум ҳар телефон ҳар хел камера мекунад бардро аз ҳамин сабаб камтара хира омага коробкаш механика рақамо 073 74 92 92 ватсап яка ва ҳам дастӣ документ утилизатсия дорад дига чид мефаршеринар ина марҳамат занг бизакада номерошро гуфтамад ё ки ватсапш табинасун во насиб боша шумо дар ягон симнига арзон мекунад охи элони панҷум мегзарем дӯстон элони панҷумон чия як тага асраев соли 1993 дар нами бохтарай дар қирғонтепа яъне 23000 нархи мошин 23000 бардоро нархи средний яъне гази бензинай аби моторш як шаши оддӣ коробка яъне механика рақамо 885 55 35 95 дӯстон ватсап якада марҳамат занг бизанен рафта як азазӣ бибинем бо азазӣ мошина бинен як исосия ва жени ки усто барен мақсад дилтон дур брава не ки нарх навош среди мондагия 23000 мақсад фикр мекунем ки нормалия бардоро газ бензин қатъӣ мегарда мошин дар бохтар дар назди мошинбозори ҳоҷи шариф дӯстон устоотона барем бардоро усто қатъӣ барен мақсад исосия бинем баъд бихарем мошина элони шашум қатъӣ мегзарем дӯстон мегзарем ба элони шашум дайво некси соли 1996 9000 сомонӣ бардоро шутка нест 9000 сомонӣ дайво некси соли 1996 дар ҳамин шаҳри ҳисор айни ҳол қарор дорад масъалаи нарх наоша бигем агар 9000 гуфтем бардоро бензини газ аби мотори 1.6 простой оддӣ яъне краскаш сирх мошина коробка механика рақамона 188 43 27 ватсап ва ҳам дастӣ дора акамон фикри ақидатон бардоро нисбати ҳамин мошин яъне ки дар комментария банависен ку ҳамин мошин меарзад дар нархаш ё ки не инаи моторшай не моторша бардоро айрӯи коммент шумо насиб боша боз мошино илова кардан мегирем элони ҳафтум мегзарем дӯстон дайво некси соли 1995 дар шаҳри душанбе бензин плюс газ дӯстон аби моторш 1.6 оддӣ коробка механика рақамона 173 15 37 37 ранги номерои маб даст номерош аймана 170 31 37 37 даст айна 173 10500 сомонӣ нархи дайво нексира гуфтесан ки соли 1995 дӯстон мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мотор коробка хадавоиш 100% 4 та баллони 70% дорад аккумулятор ҳамаш хуб нав ҳуҷҷатш не ки бучидаге срочно савдо кардан дар кора мега масъалаи маблағ бардор 10500 сомон мегири як документш мекунӣ ҳай мекунӣ мегарди мақсад мошин созай дига элони ҳаштум мегзарем дӯстон дайво некси ира соли 1996 дӯстон дар шаҳри ҳисор айни ҳол қарор дорад 14000 сомонӣ нархи мошин бензин плюс газ аби мотори 1.6 коробка яъне механика анаҷаш моторша бардоро утилизатсия ҳуҷҷат дора мондагиш чихел ки дастурат хитон дидестен аллакай ба шумо маълум аст бардоро акада занг бизанед рақамо 804 50 88 88 ватсап дора ва ҳам дасти ака як аз наздик бренд бибинем бардорои ҳисорӣ ё ки касе ки аз кадом нуқтаи ҷумҳурии тоҷикистон боша мақсад харидор бошен агар ҳуҷҷатам доштааст марҳамат 14000 дайво некси 96 мисол агар ман худам бошам марҳамат элони ҳаштум мегзарем ба фикрам ки элони ҳаштум дубор шида хатои техникӣ азри зиёд аст шумо дайво некси соли 1995 рости як мошинча ранге ки мегӯи гон чиния ира мегири гонка вореда короче дар шаҳри конибодом айни ҳол қарор дорад 13500 сомонӣ техосмотр утилизатсия ҳаста мега яъне ки дорад 13500 газ бензин аби моторш 1.5 бардоро 01 фарқ мекарда даста аз дигар нексиё аби мотор 1.5 коробкаш механика рақамо 185 00 30 44 ватсап яка ва ҳам дастӣ марҳамат рафта як аз наздик бибинен ва иждани кунед маъқултон шава агар қариби 14500 сом кам яъне элон наҳам мегзарем BMW C-Series дӯстон мошинчара мебини рости гап дига ами то нагири дилат ором намегирад бардор дар душанбе 43000 нархи мошина мегӯянд баҳо бутен фикри ақидатона ҳатман бардорҷоно
الان هم امی درباره BMW سریس فکر عقیده دارن در کامنتر بنویسن. بنزین خالی ابی موتورش ده کاروبکا مکانیک دوستان 43000 گفته کمان. رقم 558 25 02 20 واتساپ که با هم دستی. در بهترین حالات قرار داره ماشین. بنزین خالی باردار. من گازا ماشین دیدگی نیست. موتور ساعت باریم نم خیلی کار میکنه باردار. حجت سالانه ناو کداگه اوتیلیزاسیون تو داره. کوزفشم روی توزه که یکون جوش پوسیدگی نداره. من کراسکشم حتی کی کار نداره. علیش نمیشه باردارو هم باز بسیاری بدم ارزان نمیشه. ماشین در نرخش 100% ارزانده. 10 میلیون میگذاریم. BMW سریس کی سالش 1999 هم در شهر حصار قرار دارد. خالی بنزینی ابی موتور 1.8 0 فرقی است از دیگر اتومبیل‌ها. کاروبکا مکانیک رقم 917 40 78 92 واتساپ و هم دستی مرحمت اکد زنگ بزنید. در بهترین حالت قرار دارد. بنزین خالی گاز ایم من دیدگی نیست. خلاص سالانه حجت سالانه اوتیلیزاسیون دارد. کوزفیان توزه پوسیدگی هم ندارد. 35000 نرخی BMW سریس کتیسان کمان. خلاص مسئله علیشی نیست. علیش نمیشه فقط نخ پول در کارای ماشین در نرخی خودش 100% ارزنده. التماس میگه کسی که خریدار حقیقی نیست یعنی که زنگ نزنه ماشین دستروش نفروشه. این اینجا در مویکه دای سرعت گرفته است که خشبرک توزه وزوده نمایش شو بر شما. میگذارم به ایلون 11 همون. ایلون 11 همون چیه؟ BMW سریس کی سالش 1993 ام. از سببی که دو سرعت داشته است باردارو گرفتیم ما برشون پیشکش کردیم. در دوشنبه نرخش میگم تون 1993 BMW سریس کی 24000 نرخی BMW. کاروبکا مکانیک ابی موتور 1.8 بنزین گاز هردش کار میکنه. رقم 943 44 42 واتساپ که با هم دستی. ماشین نخدای بسیاری بعد ارزان نمیشه. تا ماه سپتامبر حجت داره اوتیلیزاسیون یعنی که همش هسته. مرحمت برداری که همین ماشین ده حواس دارین 10 روش پول در کار میگه از نزدیک بیا ببینه باز. میگذارم به الان 12 مون BMW M5 که سالش 1998 در دوشنبه 38600 تومانی این حال گفته سن نرخ ماشین. این ماشین چرا میگیری؟ یک دقیقه تنیرافکش میکنی درون سالنش الکی بهشون معلوم چه که ماشین توزه خش در صورت معلومه. خالی بنزین ابی موتور 2.5 کاروبکا مکانیکا. رقم 888 82 19 84 واتساپ که با هم دستی. سروشنا پرادایو میگه. در بهترین حالت های اومده پیش بینین ما خود کنید اگر با نصیب باشه انشالله که سعادت میکنیم. خریدار انیق مرحمت زنگ بزنه میگه کسی که خریدار نیست لطفا یعنی که غمشون نتین. الون 13 هم میگذاریم دوستان. الون 13 باز BMW M5 در شهر خوجند قرار دارد. سالش 2010 هم تویچ یعنی که جانور ماشین بردار در اون سالن کجا چوتک کاگی خالی بنزین با فکرم که کم ترک موتورش کلانتر. موتورش 3 بردار 120000 نرخ ماشین کاروبکا اتومات در بهترین حالت قرار دارد. سالانه حجت یعنی رقم 928 36 89 89 واتساپ که و هم دستی. فکر میکنم که با این نرخ نو با این سین سالش در نرخش ارزنده. اگر که فکر عقیده داشته باشین یا که سوالی باشه بردارو در کامنتر یا که بخدی ماشین صاحب ماشین زنگ بزنین باقی مانده معلومات آخری هم انسان بپرسین. 14 هم الان میگذاریم دوستان. و از 2107 که سالش 2000 بعد گرفتیم 2011 هش کردیم در دوشنبه میگه ماشین. خلاص 12000 تومانی نرخی 07 گفته سیاکمان سالن شبنین توزک بعد نیست. این ماشین که وقتی که توزه باشه شیر بچه‌ها میفورتون که بگیری ماشین هایکنی. از یابی موتور شک میگم تو باردارو شاید که باریتون نویا. یکم نیست حتی 06 вообще کم расход او расход حتی. بنزین گازای کاروبکا مکانیک رقم 41 76 108 واتساپ و هم دستی کرد. سروش نفروشه پول در کارای کراسکش بد نیست. حجت اوتیلیزاسیون که نداره. خدایش نو کردگم نیجه موتورشه. دو تبالنی پیش 60-70%. 15 میلیون میگذاریم. واز 2107 که سال 2004 مای در شهری دوشنبه قرار دارد. در راه رشد گشتگی
краскаи ай тарафи дасти чапш бардоро наздидар камтарак, яъне ки краскаталаб ҳастай. дар он салонш тоза бензини газ авиамотори 1.6 оддӣ, коробка механика, рақамон 117 12 WhatsApp яка ва ҳам дастӣ метавонед ки яка ҳатман занг занед. Савдо дар назди мошин ҳуҷҷатош лекин бучидаге. Агар амин мошин дар нархи худаш арзанда боша, хоҳишмандам фикри ақидаи хитона дар комментария бинависед. ва аз 2107-2004 бардоро растем ба анҷоми барнома. Гапа зиёд намекунем. агар ҳамин навори кардагии ма ба шумо маъқул шуда боша, як дона лайкчаи бесум ва подписатсия фаромӯш намекунед. ҳатман зангуларо зер кунед ва барои реклама кардани мошини худ мисли ҳамин инсонон метавонед ки намин рақамҳои ватсапи мо ҳаст, ба мо муроҷиат кунед. насиб бошад дар навори оянда мисли ҳамин инсон мегирем, эълонаш мекунам. боқӣ дар паноҳи худо бошед то наворҳои оянда. Сарбаланду хонаобод паноҳтон ба худо дӯстон.